Janjati Suraksha Manch ni Dagiphang Shanti Bikash Chakma ni Mungwi West Agartala Thanao FIR Khlaikha TSF ni Kwcham John Debbarma Oba Haikheno ADC ni CEO ni Thani Shanti Bikash Chakma ni Mungwi Compain Khlaikha John Debbarma Dharma Shalai Kubun Dharma Yachagnai Lukurogni ST facilities cancel Khlaijagna ni Shanmungo Finai 25 December Salmarewa Astabul Thunnoklawa Khadumani realite Lokutum Panda Khlaina ni Bagai Shaklai Murumani Janjati Suraksha Manch Lai Thangnai ko Kishalo Agartala Press Club Kaisa Kokthum Panda Khlaiye or Shaklai Murukha Tripura Janjati Suraksha Manch ni Dagiphang Shanti Bikash Chakma tei Tripura University ni Associate Professor Milonrani Jomatia Kokthum Panda wo Tripura University ni Associate Professor Milonrani Jomatia Shaka Dharma Shalai Kubun Dharma Yachagnai Lukurogni ST facilities cancel Khlaijagna ni Shanmungo Finai 25 December Salmarewa Astabul Thunnoklawa Khadumani realite Lokuthum Panda Khlainai Janjati Suraksha Manch nei O koktuma chini khorangte dalbidal kokthum bedego awaimung khlaijagmani yagulo haste gnangi nukjaka Janjati Suraksha Manch ni Mungwi khadumani phunukmung Abo Haikheno Tripura University ni Associate Professor Milonrani Jomatiano sejawoi dalbidal kok phirongmung paithago opati mungno toye Janjati Suraksha Manch ni Dagiphang Shanti Bikash Chakma ni Mungwi West Agartala Thanao FIR Khlaikha TSF ni Kwcham John Debbarma Abo Haikheno ADC ni CEO ni Thani Shanti Bikash Chakma ni Mungwi Compain Khlaikha John Debbarma tamuni bagai hilmanile TT ADC hapangni Gonganagar amchayo sebok khlaio Shanti Bikash Chakma Mungwi oborok Tripura Civil Services ni kerongo tongmani haike hapangni khoroksha sebok khlainai abo haikeno kaisa dormo no kebengai kok sawai manya aboni bagino bini sakao karak sakthar mungna harjagna ni bagai ADC ni CEO Shike Jomatia ni Thani ya farjaka koksel samung hne shaka TSF ni Kwcham John Debbarma जों जतन साइमानो थानाय 19 तारिखो जनजाति सुरक्षा मंच सिरिनाय कायसा बदल जरा टिप्रासा ख्रिस्टान तंगै रौनि एसटी बातिल खायनानि फ्रिनै बर प्रेस मिट खालायमानि अबनो सानांगु सुंगो सिनि आइडेंटिटी का टिप्रासा सिनि आइडेंटिटी रिलीजन बाय आइडेंटिटी खालायजागिया सिनि एसटी बो जों मानमानि आमाव सिनि टिप्रासा इंडिजिनियस बरक जों एसटी फेसिलिटीज मन बाकी आइडेंटिफाई खालाय एसटी नो बिनि वे ऑफ लिविंग कल्चर हुक खायमानि कानुं चुमुं बुनिसे जुदा साबसा क्रिश्चियन रक रिगने बरक कानिया Christian rok गिरजा थांगी Christian अब थांगी गिरजा Christian अब थांगी गिरजा रिगने बरक कानबले जतो रचामुं लेबांग मसामुं मसक सकमानि प्रति Christian नि पांडावनो मसक सकमानि लेबांग मसामारक जान्या ट्रेडिशनल मसामुं ट्रेडिशनल ड्रेस कालिनो मसालाय बिले Christian रो बाहिगे संसिनि कल्चरना प्रोटेक्ट हायाबा हायनि बागै तिनि आं साकफां Officer in charge West Agartala Police Station Thani complaint lodge Khlaikha Janjati Suraksha Manch ni against tamni bagin kya bo kaisa breach of peace Christian by Tiprasa Christian jara tribal Christians indigenous Barak Christians by indigenous Hindu ni bisingo admitted to maniklayu han mai complaint lodge Khlaikha bong ni Thani bong against sung saimano 25 तारिख बर रैली खालायनानै हिनि सम डिलिस्टिंग खालायना बागै एसटी कैंसल बातिल खालायनानै होनिनाय आमा ब्लाइ तुम खारितनो हालक टिपासा बुलायरानानि नायतबनि नुबजागितो धर्मनो तैनाय भारत इनखा इंडिया का सेकुलर कंट्री जेकिनो ब्रक बिन पर्सनल कायसा नुखुंगो फुनो बजेकिनो बिनी faith बिनी religion अब follow खाइमन केमनो अधिकार करी सिंग constitution में तो हाइनि बागै तिनि आं complaint lodge खालायखा जनजाति सुरक्षा मंच रंनि against जे बरक जे टंग कचां हापार न नसो खालायनाय दं टिप्रा हाव आव बाय complaint lodge खालायखा ताइबो सिनि टीटीडीसी नि सीयू नि थानि बो चिठी याफारका तामि के आरो खरसा बरम मुजाका शांति बिकाश चाकमा हनै बंखा कायसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी
as per the rule sung saimano Tripura Civil Service Conduct ni rule ni mote ke 1988 ni rule ni mote haike public gathering khainai umani ucit ya hanbai siu ni thani ma su kaisa tini menonam ya farka hambai FIR te complain manmani yagulo tamo sakthar mungna harno West Agartala Thana te ADC Haphang abono no Kwcham naising Khlaikha tabuk hasteni joto Tripura saro Bureau Report Chini Khorang